На иклилюмбашо ништо ја вер, освен те брајнаве Аллахе скоро закони. Еме па поскоре Мухаммеде скоро суннети. Имам Хусейн биамо трито шабан. Трито берш пали хиджра. Очаво имам Алија скоро хеме Фатима кор. Унукој пејгамбере скоро Мухаммед хеме Хатиджа кор. Од дуито ѓуле пејгамбереске кокер. Од дуито радост, а хеми туга ко калбе пејгамберескири. Хусейн, кога сасо денгја пестер, вашо задоволство е девлескор. نبي أول كد محرم ما سكابل كوكالش يا أورابل ساكوي مانجل حسين روبنا أو مانجل روبن سوشوننا Peygamber'a hem evliye hem o Cebrail'i robe. Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam biçhaldo tarisran Allah iskirte barik ve taala sar rahmeti saja alemenge saja svetonje hem sar posledno peygamberi sar pečati tarosao peygamberi. Peja anala i najbari muđiza so nekogaš postongja, a od ovaj o Kur'ani. Bishutrim bersh o peygamberi sallallahu alaihi wa sallam, koja quale skoro pejgamber luko nakavgja razno pariba, nakavgja mariba, akoshiba, nakavgja hijra, muklapo than kote sobia salu ime kageloki Medina. Leskere najpašesne protiv leste. Hem sar soi penjar doa menge sar nenge tari istorije pejgambereskeri sallallahu alaihi wa sallam. Peygambere sallallahu alaihi wa sallam sinele ek bud paro jivdipa koleskro peygamber luko. Hem ko saakabo peygamberi sallallahu alaihi wa sallam so angamenge o jenneti. So angamenge yob yava devleskeri tebarik wa ta'ala. So slobodinjamen tarosao dola problemi asosineamen, tarosao dala lošna bukjakula asosineamen, ko sakava, ki sura Shura, bišutrito ajeti, Allah te barko tala naredinile pejgambereske, o peygamberi, alaihi wa alaihi salam tavakerel, kul, la asalukum alaihi ajran illa al-mawaddati fil kurba. Vaker, mena rodava tu men dar ništo javer, narodava nisam javer nagrada, baš miro poslanstvo, baš miro pejgamber luko, so symptomen peygamberi, osven omangipe, karši mire pašutne, karši miri kurba. Hem kitsno peygamberi sallallahu alaihi wa sallam pučlo koja kalaliskere pašutne, a kerge aliye Fatima, hem lengere čave. Sar Allah subhanahu wa ta'ala so denga važnost Imam Husein alaihi salam ko Kur'ani azimushan, agar do Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ko jektaro navratia vakerindor o važnost Imam Huseineskor alaihi salam vakiralo penjardo hadithi Husein minni wa ana min Husein, Huseini tanomandar emesium tar Husein. Husein alaihi salam bayrola ki angalie peygambereskir alaihi salam. Agar da ek dive o penjardo hadithi so prenasinula le Salama i romnije pejgambereskir sallallahu alaihi wa sallam bashiratwali puf. Kogo min Cebrail alaihi salam sikavale pejgambereske Muhammedeske sallallahu alaihi wa sallam kaj o ummeti leskoro, to jest o muslimanija, ka mudarene Imam Husein alaihi salam kiratwali puf Kerbala. O pejgamber alaihi salam ovala svedok odale bukjake, taro sikajbe min Cebrail eskor alaihi salam. Hemlela yek shaka puf delala pire romnjake e Sallamake. Hem vakirala kaj koga kaja puf koval loli te džane de kodova dive naklamo unuko
močavo u Imam Husein a.s. i dunjaja. Odoleske garava kaya puf hem cidela kisrana, hem težane дека jek dive kaya puf kakovol loli togaš mo ummeti kamudaral mireunuko Imam Huseine alaihi salatu wassalam. Isto agar یک taro najvažna situacije kote su peygamberi sallallahu alaihi wa sallam si kavgja o važnost taro liskore ehli beiti tano hadis sakalein hadisi taro dui pare bukja yani amaneti peygamberi skoro sallallahu alaihi wa sallam sov poviše puti akava andingja maškaro manusha asar najvažno andingjale ko hajjul vada ko prvem ko postenno hajj ko jedino hajj ko skirio peygamberi alaihi salatu wassalam. Hema gate ko hajjul vada ko tantaro gadir khum va kergada inni tarikum fikum thaqalain kitab Allah wa itrati ahli albayt me mukava tumenge palimande dui pare bukya saramaneti adobayo qur'ani hem miro ahli bayti. Iako o Allah prekupirio objava hemo pejgamberi denge baro važnost ehli bejte, iako decidna etija lenge objavime, iako decidna hadisa baši lenge o pejgamberi vakerja, odova na cine dovoljno umeteske. Samo biš berš palo pejgamberi počminge javna bitke protiv o Imam Alija, koja su tavrehles korehli bejti. I prvo bitka protiv leste, a napkerdi bitka Gideva, Harbul Džemel, palijakea bitka slučinula pesi bitka ko Sifin, Harbul Sifin. A gerda Muavija, očavo talo Ebu Sufijani, koja suscino prvo dušmane pejgambereske, piri politika, hem hovajba, uspengja emanušente hovaval, hem pes korkori, sar halifa e muslimanengolo te kerel. Hem یک taro najbare dušmajna Imam Ali Asker alaihi salatu wassalam sineo Muavija. Očavo taro Ebu Sufjan koja su sneo prvo dušmani pejgamberski. Ebu Sufjan koja su kergeo prva bitke protiv pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mana leskoro očavo Muavija ovola dušmani e Imam Ali Asker alaihi salatu wassalam. Aleskoro čavo Jezidi ovola dušmani e Imam Husejneski alaihi salatu wassalam. Ama agar se ko Shumayade ve Mevije protiv ahli bejt alaihi salatu wassalam. Muavija sinele poviše prečke, poviše mržna karši o Imam Ali alaihi salatu wassalam. یک taro dva tano su kerga bitka. Penjardi sar Harbul Sifin, bitka na Sifin, kuti so o Imam Ali alaihi salatu wassalam hemu Muavija maškar peste kerena vojna. Hem o Muavija se koja si kagja kava mržna karši o Imam Ali alaihi salatu wassalam, so se koja aš prokletinelas na Imam Ali alaihi salatu wassalam. Uklinas te kom imbejra im prokletinas na Imam Ali alaihi salatu wassalam. Penjardoi da deka bundargja butentaro sahabija Imam Ali Asker alaihi salatu wassalam, jeklendar tano na primer Hujr ibn Adi ili Malik al-Ashtar, hem Ammar ibn Yasir. Hem agar da naklao Imam Ali alaihi salatu wassalam dunia alu Imam Hasani alaihi salatu wassalam. Agana obsenel isto problemia ka sa Imam Hasani alaihi salatu wassalam. Isto lea kerga problemia. Hem Imam Hasani alaihi salatu wassalam kerala Muavijaya sulh. Kerala mire ven dogovor. Matubul mudaribe više maškaro muslimana hem یک taro bukyako su pishingyako akava mire ven dogovor. یک taro bukyako lende su trevingyati kerel po Imam Hasani alaihi salam. Hem Muavija یک kolendar tano o Muavija tena mukel nasledniko pali pest. Ketka na celi dunia to vol ili Hasani alaihi salam tesne ko živdi pe ili Imam Husein o khalifa muslimanengor. Baš o Muavija muklane kas pali pest. Adavali skoro čavo o Jezidi. Palomerive Muavija skoro o Jezidi, le skoro čavo o vela nasledniko pedade skoro. Hem akate prvo putik istorije muslimanengiri
случинела пес монархия. Първо пути му кела дат пе чавесар халифа. يزيد ابن معاوية لعنه الله تنمونوش كواسو نجلو سين خليفة مسلمانين غرو Ostavimo tari strana leskiri da deskiri e Muawiyaskiri كواسو سين دشمن اهل بيت اسكور الاسلام كوبيرو جيبتيبا يزيد ابن معاوية تنو كاركتر تنو منوش كواسو سين لسامو بيلا چه особини ومدارب امام حسين اسكور عليه السلام ومداربا تارو لويالنا أصحابي پیغمبرسكر عليه السلام ему бомбардириба тари Кааба тане оддейля сокергален акава мануш. Езид явно пиела сине мол, пила сине алкохол. Хем керала песке сине пире маймунея, сарде скоро домашно миленич. Хем мукела сине джувляте водинено намази. Нажалост, паломериве пегамберескор алисалам, а савко мануш себепи о бириба таро народо уло халифа е муслиманен горо. Когда каресел тут ему письмо, викин Хусейне ибн Али, Абдуллах ибн Зубейр, ле лендер беяти, ако намангле чин ленгере шере. O imam Hussein, niket namanglate mu kelko tan e pejgamberes koro. Manushe kova soi zulumkari, o doleske namangla e dil beyate Yezide. Nane amen imami, nane amen halifa, samo tu sian amen gyochachipa, samo tu shaitev spasine amen tarakva zulumi, sigar, ava, akala sino lafia e manushengoro tarikufa. O Imam Husein a.s. kada dobinala sadala pismija taro kufijancija, taro manuša, tari kufa, tu verinau pe sartano stanje, sar bešeno bukyaki kufa, biçalala pire braçete o Muslim ibn Akil a.s. O Akil hem o Imam Aliya tane prajla, a o Muslim hem o Imam Husein a.s. tane prva braçetija. Hem o Imam Husein a.s. Muslim ibn Akileas ne bud paše. Pa agar da sarpiro ambasadori biçhalale ki Kufa. Te dikel soća će odorik slučinala pe. Soća će odorik ovol. Kad resela Muslim ibn Akil manusha hiladen sar manusha prenesna pe deka 30.000 manusha denge beyati ko Muslim ibn Akil. Yani deka prifatne Imam Husein a.s. sar khalifa, sar imami piro. Hem agar da o manusha sine u bedime ko Imam Husein a.s. O dada sinullah kula su vikingele ki Kufa. Kada shunga o Yeziti deka o Muslim ibn Akil biçhalgane kas ki Kufa, Ibn Ziyad sine yek taro glavna ličnostija tari vojska e jeziteskiri ki Kerbela, hem isto agar sine o guvernori, yani o gradonačelniko ko yek taro paše gradija uzi Kufa, ko Irak, hem agar da Ibn Ziyad kada dobinela o pismo taro jeziti, o jeziti pišinela pismo ko Ibn Ziyad hem batirala Ziyad jaki Kufa urav tut saro Huseini, yani urav tut pozel nasheya, sar soi penjardo sar ravla pisna Ehli Beyt a.s. Hem kup ki Kufa učarto mu hem vaker, odnosno prikažin tu deka sijano Huseini a.s. Te šajte kuvetu prvo angleder o Imam Husein, angleder o Huseini a.s. Gardo Ibn Ziyad, ko asos ne se koaš pokorno, ziteske, uravala pe ko
زیر نشریات سر اهل بیت علیه السلام هم کولا کی کوفه که در کولا کی کوفه منوشه را دیننا په مسند کتان امام حسین علیه السلام پشتو و مسلم ناکیل وچ بیچاگیا پیسمو کو امام حسین علیه السلام هم کدوا پیسمو پیشنگالیس که دکا تریان داهیلا de manusha denge beyati ko muslim nakil hem vakerga ya Hussein ava o manusha gate tut podržine kad kuvala ibn Ziyad ki Kufa o prvo nešto su kerala tano mudaribe e muslim nakile ali salatu wasalam o prvo nešto tano tu uništinala kana ambasadore tar imam Hussein ali salatu wasalam o muslim nakil que da declare ca Ibn Ziyad kugya ki Kufa Andre hem Ibn Ziyad nekas kingya parensar nekas phanla ne koi na pushtinge muslim nakile hem agar do muslim nakil ko posledna minutia tarolesko jivdipa achilo samo nekozom manushensa yani salla trianda hila de manusha kola su dinge beyati como nakil, nekoj bi kisalo parenge zlatoske, nekoj gelo ko zatvor, nekoj iklilo taro gradi, nekoj na mešinjape, hema jarda muslim nakila čula korkoj. Muslim nakil keda shungya kava garabjape prvo ko kertano Hani bin Urva, yek taro stadbenikya ehli beyt ezkir aleyhi salatu vesselam. Pala davam که دا نانه دو تدا izlaz garavala pe koker ki yek juvli koja su snestet benička ehli bejt eskiri alejhi salatu vesselam ama da teda račene muslim nakile hem ibn Ziyad naredinala muslim nakile teferdenle upraldan taro cher yani taro krovje keres koro teferdenle tele Macarda Muslim nakile aleyhi salatu vesselam i vojska taro ibn Ziyad taro Yazidi Lena trošalo na denane pani trošalo upravdan taro krovi ekhere skoro per denane tele Macar Muslim nakil nakiledi Macar uvola u prvo šehidi tari bitka ki kera. Macar uvola taro prva manuša kola so odazivinge imam Hussein aleyhi salatu. Imam Hussein tidindor tari Medina gelo ki Meka te kera haç amada te da bichalge manushen te mudarenle oftoto dive taro haç Imam Hussein na pushtineli Meka emjalak za Kufa. Pred šovar deš berš leskoro papo Muhammed kerga hijra sebepiyate nushtinelo zulumi o isto arakela e Imam Husseine. Husseini ti dela drumo za Kerbela o tan o te sokovel pobedniko šehidi. Imam Husaini salamullahi wa salawatullahi alej piro drumo na nakhagjale ko ništa javer osmen ko kjeri ba dhikr čite ba Kur'ani hem kaldi ba namazi o që čudno suneti pejgambereskor sallallahu alaihi wa sallam sinesi kavdo taro iskrena vernike taro manusha kolla sopiro gjivdi pe nakhagjale ku ibadeti em viklandar tano Imam Husaini alaihi salam Imam Hussein aleyhi salam tano zabelejimo kai ko leskoro drumo gjiki Kerbela qitinula sino Kur'ani azimushan a qolla sine te kaldinul piro namazi odoleja si kavgja amin je kozomi tano bitno sarashike hlivetes kere islam ti kera o namazi qitinula sine Kur'ani azimushan kerala sine dhikre Allah tebareke wa ta'ala hem nakhavala sine piro vreme ku ibadeti ager da leskoro drumo gjiki Kerbela na nakhavgja ko ništa ever osven keri ba dhikr
čitiba Kur'ani azimušan, hem kıldiba namazı. Daro Allah avaya ku Allah kiranamen. Izdangiamen o kufejčana, hem mukle amen korkori, koi tu mender mangela tiranel pes, slobodno itanu. Imam Hussein dengya haberi manushen, koleskoro karavani, daro mudaribe e Muslim ibn Akileskoro, hem muklealen i slobodno volja dalika nastavinen, po drumu ili kajan. Agarda yek palo yek na pushtingyo karavani e Imam Huseineskoro saçjikote na çile eftavarda şudduy cene. Imam Hussein alayhi salatu wassalam che tre slaviše kotan tari Kerbela, Ohur, od dva koja su s njim bičaldo taro jeziti, odnosno taro ibn Ziyad teč haval Imam Hussein alayhi salatu wassalam dur taro pani, teč haval le sred pustina. Ohur che da dikle Husseineva kerja ja Hussein isima zapoved taro jeziti, taro ibn Ziyad, deka mora katete ačavaft. Hussein alayhi salatu wassalam pama janeali koji su mesu močavo Imam Ali skoro, mesu močavo Fatima koro, mesu mu nuko e pegambere skoro alayhi salatu wassalam. Zarem man mangena te ačaven, zarem man mangena te siden taro pani. Ohur va kerala janaje koji se anja Hussein, ama zapoved, peske zapoved, morat počevati. Našti te mu kaftu dali. Ey manuşalen, ey hur, mesyum o çavoy alias koro, heme Fatima koro, i çay e peygambereskiri, o peygamberi vakirgya, koi dikela zulumkari vladari, koje devleskere zabrane dozvolinela hem pagela, o zakone devleskoro, protivinela pez bašosunete pejgambereskoro, hem čivele manušenko harami, ana ne protivleste, ko lafi hem delo, o Allah o kıyameti ka čivele ko tan, o doteko te sokovol o zulumkari vladari, ke cehennemes kiriyak. Koduito, diveta romasek Muharrem, Imam Hussein alayhi salam resalaki Kerbela. Hemodoteta no çavkerdo tarohur ibn Yazid al-Riyahi, manushko vasusine biçaldo tar Ubejdullah ibn Ziyad te çavkerali Imam Hussein ki Kerbela. U Imam Hussein alayhi salam tano prvo ko vasu resalaki Kerbela, hemle sinele oposit kopani. Gerda Imam Hussein salamullahi ve salavatullahi alej dala panije hureskere grasten, dala panije vojska koja su palobut sigate vreme koval mudardo odole grastendar, koval gazimo odole grastendar. Am Imam Hussein al-Islam si kavgja pojim ta romanušipa. Dengja pires protivničko vojska, ti pijel pani
hem këldingja namazi barabar lencer. Dengja lengere grastenda te pijem pani. O do si ka vëlla me njo važnost Imam Husenes kër Islam, si ka vëlla me njo karakter Imam Husenes kër Islam, sa vo manush si ne, of ki priroda, sa vo manush shipe si nelen, ku vaso dengja grasten pani te pijen. Hem akala grasta, kodesh to divetari, taromasek Muharrem, gazinen o trupi Imam Husenes kër salamullahi wa salavatullahi alejhi. I dunjaja na shunella ka shuki uli Shuke puvjatar vikinella Husein I dunjaja na shunella ka shuki uli Shuke puvjatar vikinella Husein Asvencar obrovela Te pomožinele obrovela Asvencar obrovela Te pomožinele obrovela Omer o çavota Rosad ibn Bekas, Saad, si ne yek da Rosabije pejgambereskere, hem yek da ro prva manuša kola so bešleki strane pejgambereskiri ki bitka ko Bedr, i prvo bitka ko Islam. Ibn Ziyad, biçage Omer ibn Saad, car komandanti tar jeziteskiri vojska ki Kerbela, hem dengja le lafi, deka kadele o vlast Koreji. O Imam Husein kergale Allafi hem koristingei prilika te pravles kere yakha, amo yakhales kere sine panle, sebepi neskoro mangipa o vlast mi dunya. O Ibn Ziyad ko baso sine nektaro bare dushmaina Ehl-i Beyt eskere salawatullahi wa salamu aleyhim ko baso sine odano sare Muaviya ske agar Yazid eske da pošto snek manush ko baso sine bud palo par manush ko baso bud mangelasni vlast pošto agar ke da biche o Muaviya či gale sar guverneri ko Irak potočno ki Basra, koja su sne pašuzi Kufa, kote su već o jeziti da palo da mu kljale koja da vatan hem obsne jektaro najbare političajra, koja su sinelen uloga ki vladavi na taru Muavijem taro jeziti. Mađardo ibn Ziyad kingja buteda ja vere manushen. Manusha koja su sne odana Ehl-i Bejt eskale salatu wasalam. Manusha koja su sne sahabija, odnosno sahabengere čave, tabiina sine, yani duito generacija, sahabengere čave, iklendar tano Omer ibn Saad. Saad ibn Abi Waqqas, sine taro sahabi peygamber eskale salatu wasalam, hem Omer ibn Saad sine tabiini, sine i generacija palo sahabija. Hem yek taro manushenda kolen sokinala Ibn Ziyad, odnosno jeziti, tano Omer ibn Saad. Jektaro ashabengeri čave. Ibn Ziyad akirla, ja Omer, yani Omer ibn Saad, akirla leske o jeziti, dengjama lafi, deka ako alanki amari vojska, kadoltut 4.000 dinajra, hem 2.000 dirhamia. So avdivet anullah bud pare. Avdivet te kera comparația dale akale sumaye hem avdivet doa tane bud pare. Majar Omer ibn Saad bikinalap. Majar Omer ibn Saad vola yek taro glavna dushmaina, taro glavna face tari vojska jeziteskiri. Hem vola isto agar komandanti tari vojska jeziteskiri. Majar da ki Kerbela shtar najlošna manusha sar komandantija, hem sar izazivantija ki cela ka je buti, tano Omer ibn Saad, ibn Ziyad, o Shemer Zul Jevshan, hem yek anavea senai. Akala shtar manusha sine o naibare dushmaina ki Kerbela Ehl-i Beyt eske salawatullahi wa salam.
Dulske da Ehli Beyt aleyhi salatu vesselam te mudare Imam Hussein aleyhi salatu vesselam liskere çavin liskere familia liskere ashabin te mudare našti taro ništo je verse be pitalo sventari bari mržna Ehli Beytske sallallahu vesselam. Amen, na neto ova odola so počinjena akeja bitka. Eftato divetaro Muharrem, o Omer ibn Saad, që vgja panshëll manushen të panden, o drumo gjikopani taro e ufrat, të bishaj të qinaven o pristap kopani Imam Husineske, hem leskere familjake, hem leskere asabengi. Kodesh të divet e romasek Muharrem, o manush anafkerdo shimer dhul gjaushen, la'anahullah. Probinëlla të kinëll e Fadil Abaze, salamullahi alej, hem leskere të rinë përhalen. Sebepi so sinelenge familje, sinelenge vujko tare lengire dajekiri strana, tare Ummul Benin. I klodha ko mejdani hem vakirëlla e Fadil Abazeske, salamullahi alej, kaj garantirinëlla leske bezbennos, sigurnos, të të ka gjinëll pestaro mariba protiv lende, të cidëll pestaro Husein. Amo Fadil Abbas, o Kemer, taro Beni Hashim, i mesecina taro Beni Hashim, iranëlla leske kaj akava vujko leskoro, na zaslužinëlla nešto asavko. Iranëlla leske la fencar, zarem mislinejat e mukaf mire gospodare Huseine, hem të baf të mentar, ili të garantirinen mangjo bezmennost, na, qavo e aliaskoro, akava niko gashnanet e kero. Fadil Abbas, salamullahi alej, o dbinëlla dhe japonu da të roshim rëdhull gjaushen la'anahullah, hem aqolla loja uno, gjiki, krajka, hem dëlla po gjivdi pa, Imam Husineske al-Islam, to es e Allaheske të bareke wa ta'ala. O imami deshtorat, që dingja pe asaben, hem vakirjalenge dhe ka ako mangena, shajti iranem pe skopire kera. Shunën sar shpremimen o maqja Ola mangen samoman Ke inat orat Imam Hussein alayhi salatu wassalam ke dindja pire sahaben hem ikerja yek dersi ikrajta ro piro dersi akerja ایمان شر تایسا رساله امین شهید لوک تایسا کوبا شهید Sebepi mato se tinen pe slajutnikane, Imam Husein a.s. naredinala të qëllim pe sofeneira, o svetlo. Dhe shaj o vëlla karaunduko, e modola kolla su mangena të gjan mato se tinen pe slajutnikane. Keda çavolo feneira, sa më eftavar dhe shujek gjene, Imam Husein eftavar dhe shuduj, aqona kjo doja situacija. Aqona kodva të han, hem vakerena les kjo lafja, ja Husein, te manglem, hila da puti tova mudarde, papalem gjivde, papalem mudarde, niko kashnanete na pushtinatu, soske tusjan o imamia kale vremeskoro, tusjan o nasle niko e pekambereskoro al-Islam, hem tu predstavineo čačutno sunet je pekambereskoro, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Diken ko poreklo, hem diken koj si jum, pa osvestinen tumen, hem puqen korkuri tumen, dali tumen gjo dozvolimo mancar bitka te vodinen. Zarem nares laji tumen de ova kerive me paposkoro, e devleskoro bi çado pejgamberi o Muhammed, poviše puti vakirja bashi mande hem prav.
Acela duita no prăvache eternengere co geneti. Ibn Sa'd, Jande ca niște ananute dobinete rodova sovetingatu kyo yaziti. Tu Shabbas, siano dova sovetingyan manakate. Hava sovli, ko devel o meriva ko pretano pofino, taro životo ko kočaka. O manush kovaso a çavkergya İmam Hüseyin aleyhisselam ki Kerbela sino khur ibn Yazid al-Riyah. Akava manush perela pishmani hem priključinala pes Imam Huseineski aleyhisselam ki bitka. Hem ovala jektaro prva manusha su nakeni dunja kjaka je bitka. O khur barabar pire çaveja hem pire robeja priključinina pes Imam Huseineski aleyhisselam ki lejletu tasua ili ki je njato rat karşiodeşto sabaj. Jana hem rodena afitaru Imam Hüseyin aleyhisselam to prostinal lenge sosine sebe pita çaven le kodavathan. Hem rodena le star šansa, rodena le star prilika te šajte priključinem pe kileskiri vojska, hem sabaleskoro ko je umele ašure li kodešto diveta romasek Muharrem, o hur leskoro čavo, hem leskoro robo, o vena o prva šehidija kibitska Kerbela. Tutar pani, o Allah stvorinja, o pani dikal tu te misli nava, sebeb torat mohali pishina, çomeri başım yolda imam, tutar ye kotor tarmaya kaperna, tanav movilo pusavela. Dali shai movilo teovel, kosmura taro barte narovel, keda mahlukat ya sarine rovel, ah Hüseyin komovilo ziya. Omer ibn Sa'd vazdindui strelka vakirgja. Oven svedokia de ka me počminavi bitka. Imam Husein alaihi salatu wassalam sikavgja baro važnost vašo ibadeti. Sikavgja baro važnost vašo namazi. Hem čako co sneleske najparo. Kote so mudarge leskere čaven, leskere pašutnen, leskere amalen. Čak togaž da o namazi namukla. Čak i Kerbela ko divetar ya Ashura o Imam Husein alaihi salatu wassalam kaldingja namazi. Kwa namazi ko wasu ikinula pe o namazi tari dar ili palem salat al khawf
Aquela namaz căldinela pe care se anche bitka. E grupa taromanusha căldinena i duito grupa aracena odolenko la so căldinena. Agar Imam Hussein alayhi salatu wassalam Chevala Ali Ekbere alayhi salatu wassalam te dele zani hem căldinena namazi. Imam Hussein eskere alayhi salatu wassalam sahabia beşle anglileste te pazinen de cu Imam Hussein emleskere pașutne căldinie namazi. Hem o jezitia i vojska taro jeziti nasnelen javer prilika te počminen i bitka počminge de cu Imam Hussein alayhi salatu wassalam căldina asta namazi. Iako Allah tebarek ve teala ko akala masek harami kergamenge omari be yekete o bitke o chori berat Allah tebarek ve teala striktno ayeti va akala de ka akavai zabrani muamenge borbe ko shtar sveta masekia tano amenge haram. Iako Allah tebarek ve teala akava kerge iako peygamberi sallallahu alaihi wasallam akava objastinga pale makala manusha marena pe ko sretaro akava masek ko asoj prvo lendar ko masek muharram hem nate marem pe neka saja ko asoj obično manuš ili obično muslimani nego tano najpaše pejgambereski od ovako asoj ko Kurani andimo od ovako asoj pejgambereski sallallahu alaihi wa sallam ko hadisi andimo od ovako asoj peygamberi sallallahu alaihi wa sallam ko Kurani od Allah tebarek ve teala lestar lafi kerge Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam unuko peygamber sallallahu alaihi wasallam mo sahabi Imam Hussein eskere alayhi salatu wassalam beşle anglileste sar čista mursha sar Allah kulasom ništo star nadarana anaj hari palem taro meriba beşle anglileste hem braninge per imam pan shov sahabi Imam Hussein eskere alayhi salam perena shahidia do deka braninena Imam Hussein do deka bešena angu Imam Hussein alayhi salatu wassalam branine Imam Hussein te căldinel namazi naki ni dunia. Hem zamislim naki dunia a zaštitine imamet arutiro vakti. Zamislim naki dunia a zaštitine peygamberiskere unuko ko namaz. Diliske da sahabi Imam Hussein eskere alayhi salatu wassalam sine najshukar sahabija su nekoga postonge. Najshukar amala su postonge nekoga su sine odana nekaske tane o amala o sahabi Imam Hussein eskere alayhi salatu wassalam spreme Imam Hussein. Alo namazi počminge yek alo yek ashabia Imam Hussein eskere te can bu meydani doben şehidi. زخير بن قين البجلي هم حبيب بن مظاهر الأسدي سنة دوی تارو بوبين جرده مانوشا سوناكيني الدنيا كبيتكا كربلا زخير بن قين البجلي приключинала пес Имам Хусейнески алейхи салам ко каравани hem овала заповеднико овала генерали ки лескири войска тари лево страна о Хабиб бин Мазахир овала лески генерали тари десно страна солдија кала мануша баре верникија искрена верникија на кени дуња ки Кербела Hemovena şehidiye kona ve Allah eske tebarek ve teala branindoro çaçunno sünnete peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem branindor unuko taro peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem İmam Hüseyin'e selamullahi ve salavatullahi aleyhi. Imam Hussein eskere sahabiya alaihissalam و شهیدی که کربلا کلا سو
iklile te braninen Imam Husain alayhi salatu wasalam sarine boringe pe sarlavia sarine boringe pe sarchista mursha iklindar tano wahab akwa wahab sine cristian wahab kida dikhla Imam Husain alayhi salatu wasalam ki Mecca ko hajj agar da Imam Husain alayhi salatu wasalam kida dikhlale wahab pire daya pire romnaya ko aso wahab tekhene jeningape kida dikhena koitano akaba kida shunena ko Husain alayhi salam kida shunna de kasamo to muslimaina mangina te marem pe Imam Husain Oftanu nuke pejgamberes kur alayhi salatu wasalam wahab avola tar isran Imam Husain skras priminelo islam hem vola shahidi ki Kerbala wahab Ojezitia koda so nasikavge nikogash rahmeti akwas nelenge paroso wahab kergalenge ibn Ziyad naredinala yeke Manushevske tarivoyske jeziteskiri Ektaro avera sahab Imam Husain alayhi salatu wasalam tano Abbis sino nai puro ki Kerbel vakila pe de kasnele eftavar deshbesh Agora Abbis de bors neles kur mangi pe karshi Imam Husain alayhi salatu wasalam baro so Abbis ke diklilo ko vojno pole ko Megdani te jalte marol pe ezitencar nasnele ni štiti ni mači ni kaš ništo čučeva stencar iklilo te marol Kada manusha počmingete te pučenle, o manusha počmingete pučenle, kaj jaja agahar tu alanki bitka? Sarša jaja bizo štiti, bizo kaš ili bizo mači. Abis prastala te marol pe ezitencar, hem dikinala o mangi pe Imam Husaineske alayhi salatu wasalam kergama tawaf dilino. O mangi pe Imam Husaineske kergama tawaf mechino. Balodovasona kre asabia Imam Husaineskere şehidiye kilatvali puf Kerbela alo o vakti darobani Hashim o paşutne peygambereskere Aun hem Muhammed o duytikne çave Hazreti Zeynep'a kere salamullahi ve salavatullahi aleyh rodeni zini tar Imam Husain alayhi salam Imam Husain alayhi salam uve ka odbinal nëse ne hem ka vakeren sar shete mu kaftu men kogasien tu men duj tikne duj terne agar di Zeynep alayhi salam ka jall ko Allah kere çave ka un hem ko Muhammed hem ka puçellen sos ke panna niklilen ko meydani sare mangena Ali Ekber angledir tu men de tiklo can hem rodeni zini tar o pralo Husaini te mukil tu men te can te marın tu men kona vallahi eski o un hem o Muhammed kiranem pire daya ke Zeynep'a ke Ja mi daj gelem non stop te rode zini, ama maro kako Imam Husain alayhi salam na dëlla me një zini. A dales ke gja tu rode me nge zini. Zeynep alayhi salam gjalla ku Imam Husain alayhi salam. Hem rodëlli i zini ti klon la kere qave ko mejdani va kerindor pire praleske Husaineske ja Husain. Zare mangeja të waf la gjakerdi ko sun në diveke da kikra waf anglimiri daj Hazreti Fatima. Ma dozvolil mangjo do waf. Muk mire qaven Tiklon ko mejdani, muklen te marem peskona vallahi eske tebareke ve taala. Imam Husaini hem fadel Abbas tane odula kola sura vene maribas kere sheya une hem Muhammede. Bud sigate akala du iterne maksamia, du iterne shehidi ovena, marena peskona vallahi eske branindor o sunneti pejgamberes koro, branindor o zakoni Allah eskoro tebareke ve taala, ovena shehidia tarisrana e çaçi paskiri. Ektaro najpre momentja Imam Husaineske alayhi salatu wasalam ki Kerbela sine keda rodingales tarizini Ali Ekber alayhi salam. Ali Ekber ko vasusneo çavoy Husaineske alayhi salatu wasalam. Ali Ekber keda diklade ka gele shehidia leskere bracetia amala Imam Husaineske alayhi salatu wasalam
Ali Ekber alayhi salatu wasalam naštiviš izdržinjate niklol komektani. Macar da Ali Ekber alayhi salatu wasalam jala ko şatoyra tari Hazreti Zeynep selamullah aleyha akla ya Zeynep tetka rode izini taro mi rodat ti klav komektani ti klav te brani nav mi redat Zeynep selamullah aleyha počmingatero pa tu siano Juli mere price koro tu siano najmango mere price koro naštite javtero da vizini taro ti rodat bashi tu kiti klo komet Ali Ekber alayhi salatu wasalam mazmi sene bashakava yani so od bingal Hazrat Zeynep selamullah aleyha mazmi sene bashakava yelo koykoshe im počminga terovo Amos alayhi salatu wasalam che diklali gelo kiliste Ya Ali sus ke rove Ali Ekber alayhi salatu wasalam penela modat Nashti te dikav sar jana ya verada shahidia taro tire amala hem taro mire bracheti modat demi izini ti klav komentar Imam Hussein alayhi salatu wassalam ya Ali Ekber tu sian mange nai mango ama ja o shahidi kodrum Allah escorte barco Ali Ekber alayhi salatu wassalam iklilo komentar Leskiri dai i rubab sinela ce paro Ema te kerga yek dova koja soi bud penčarti Penja ya Rabbi tu irangan e Yusufe e Yakubeski tu irangan İsmail'e e Haceraci Ya Rabbi İran mire ekbere kimante Ali Ekber alayhi salatu wassalam İran'la pe koşatoyra Kedavala koşatoyra İday çumina alayhi Zeynep selamullah aleyha kushinen alayhi İmam Hüseyin alayhi salatu wassalam akergam iday akavaya maru postenno Ali Ekber alayhi salatu wassalam lela emiranala pe komekdani hem marala pe sarčisto muž iako do te sprema hadisija nas ne le poviše taro de šupanč te šušov perš marala pe sarčisto lavi sarčisto borcu Kerda Keda dikena de kananelen javer izlaz napadinena povišeđene Ali Ekber alayhi salatu wassalam hem peravenare ke pur Kerda Ali Ekber alayhi salatu wassalam modaren I Zeynepa denga pe çaven o Hüseyin'i denga pe çaven ama o İmam Hasani mukla sarpiko pe çaven pe phaleske yek lender tano Kasım ibn Hasan Kasım ibn Hasan al-Mujtaba tano yek taro shahidia sonakini dunia ki Kerbela Iako Imam Hasan alayhi salam na sine jivdo ama saramaneti mukela pire çave Kasımet ovol pikoleske repraleske Husineske ki Kerbela O Kasım zabeležimo ko rivayeti kaj od vremena vreme kad žal sine te rodili zini te maral pe stiklol ko mejdan jovda Ama Imam Hüseyin alayhi salam uvek odbinele sine vakerindor leske de kobitano leske podsetuvanje taro lesko ropralo Hasani Kijek neizlazna situacija, kijek neizbežna situacija, o Kasimi salamullahi alaihi se tinula pes kojek parče, kojek tikno lil so olesko rodato Imam Hasani dengjale,
Hem vakirjales ke ko karakterul ki e neizlezno situația telel te pravil hem te citinala kvalil. Hem to postapinol spre modovalil. Agar do kasam ci dinjapes ki strana, ki Kerbela, hem počmingate citinal Olafia kola susini Imam Hasaneskere kodvalil, a kodvalil pishinala sine. O močavo kasam, kaval dive koga o mariba ka desinal pe smaškaročačipa hem izabluda. Mena ne to v dživdo ko dva momenti, ama tu ko ve, hem tiro dužnos sar miro čavo, te ove ki strana mire praleskire Huseineskiri, hem te maretut, ko anavellaheske te bareke o ta'ala. O kasam salamullahi alej ko ga dikjala kava džala ko piro, kako ku Imam Huseini hem se kavala leski. Imam Husein al-Islam počminala te robol, hem dikjalo rako pispire praleskure Hasaneskoro. Uravala e kasame, o šeaje maribaskere čivala leski o turbani e Imam Hasaneskoro, hem i džubi Imam Hasaneskir al-Islam. O kasam salamullahi alej zabeležimo ko rivajetija kaj ko ikliloko mejdani i sandala taroleskoro pro, i patikale skirili sandala, sine pravdi, sigerala sine ko anave Allaheske tabareke o ta'ala te postignilo da je vozvišimi cel koja su amale Husineskere alaihissalam već postigninge, to es o šehadeti, te nakili dunja tari strana e Allaheskiri tabareke o ta'ala, te nakili dunja tari strana Imam Husineskiri salamullahi alaih. O kasam salamullahi alaih, zabeležimojta no ko rivajetija kaj sine ko kotora kerdo, Imam Husein alaihissalam, hem Fadl Abbas alaihissalam kedinge o kotora kasımeskere hem ingargele palal koşatoyra ehli beyteskere aleyhissalatu vesselam. O Abbas opral Imam Husineskoro, sine odovas o anela sine pani hem bayraktare ki Kerbela, ov sine o comandanti tari vojske Imam Husineskiri. Zađi ko eftato dive, oviše putu korkuri džala sine te analfani, a bazes koranav, sekogaš andimo pajne. Fadl Abbas alaih salatu wasalam sinele posebnost ku Imam Husein alaih salatu wasalam. Mađar da u Fadl Abbas alaih salatu wasalam sineo komandanti ki vojska taro Imam Husein alaih salatu wasalam. Fadl Abbas alaih salatu wasalam tano je taro najglavna ličnostija i Kerbela. Fadl Abbas alaih salatu wasalam sineo piko o dumo Imam Husein alaih salatu wasalam ki Kerbela. Fadl Abbas alaih salatu wasalam alo vakti ovda tiklol komektani. Ali Hazreti Rukaya salamullah alaiha kileste ava kergea kako trošalisiju. Našti više izdržinava kava trošalipa. Našti više izdržinava kava sutharila maki duša. Rukaya Huseineskiri alaihi salam čaj. Fadl Abbas alaih salatu wasalam paros neleske akvatişu. Gelo ku Imam Husein alaih salam. Mija ya Husein, dema izini, teđav, telaf pani. Otkako o Fadl Abbas, o Kemer, taro Beni Hashim, o pral Imam Huseineskor al-Islam resela ko pani, ko momenti ko galelo pani koleskere vasta, hem tamam mangela te pijal, setinala pe skotrošali pa ko žet e Rukajakoro alaihissalam, e Zenebakoro, e Ali Azgareskoro alaihissalam. Ka peneo glasi e Rukajakere alaihissalam sine koleskoro kan vikindor ele atash. Trošalesiem, dena men harica pani. Fadl Abbas alaihissalam, mukjelo pani hem na pijela. Herala piro bukali hem mukjela ko piro gras tiranol pe spalal ko šatojre Huseineskere,
a sa vindor, a sa vne moja, te ka dëll panije Hazreti Ruqaja a.s. Koleskoro Irani ba o dushmanje hlibejteske a.s. Prvo činën leskoro desnovas, palo dva činëna leskoro levovas. O Fadil Abbas supra koleskoro gras, i kerindor ko danda o bukali e Ruqajakoro, prastala tiran pes palal ko shatoira. Amo u momenti koga o strelke dushmanengere probinena, o savena o bukali ko te sosino pani, hemo pani çorgyola teleki puve Kerbelakiri, Fadil Abbas a.s. perëlla taro pirogras. Zabelegjimojta në korivajatja kajtrian da grasta, o Omer ibn Sa'd la'anahullah, naredinena te gazineno trupi e Fadil Abbaseskoro salamullahi ve salavatullahi alaihi. O isto trupi o valla kokotora, he mavdive o Fadil Abbas tano parumo posem no strana ki Kerbela, ne dur taro mezari taro kabari Imam Husaineskoro salamullahi ve salavatullahi alaihi. Imam Husain a.s. kada chilo korkori, kada nakla Fadil Abbas a.s. Habib al-Mazahir, Zuhair, sawa ashabi Ali Akbar, Qasim, al-Salam, Aun, Muhammad, sawa ashabi kada chilo korkori. Puchminga tevikinel hel min nasirin yansurana. Isili nekoj te pomoži na lamen. Isili nekoj dumote da lamen. Po doa momenti la roshatoira Imam Husaineskër a.s. shundilo o glasu taro Ali Asgar. O shov mase Kongo rochavo. Ali Asgar a.s. shundilo o glaso leskoro. Yani dejbe pire dade znako modat mesiu makat. Modat meka pomoži naptu. Modat mesiu modovakova so tuke lebejkva kerao. Mesiu modovakova so tut najte mu kaftu korko. Ali Asgar a.s. Tari piri kolebka de la glaso pire dade en imame. I rebab i daj taro najtik no shahidi. I daj taro Ali al-Asgar salamullahi alaihi. Maksami kova sosinele samo shof mase ki Kerbela. Trindive bizo e kapka pani, bizo e kapka tut. I daj leskiri rebab kada gjalla ko shatoiri Imam Husaineskere mdiqale Imam Husaine vakiralla leske. Kaya kavati këno maksami na pila pani trindive. Pa sebepi sotudi kjama. Em tu se an svedoko kale bukjakoro. Pa presudi mashkaramende em akava narodu zulumqjarsko. Palodova saso ashabihem Beni Hashim ele shehidie Alo oredo e Imam Husaineskoro o prvako shehidengoro pejgambereskoro nuko o vela mudardo taro pejgambereskoro umeti. Husain alayhi salatu wassalam alo vakti tiklo komekta. Alo vakti Imam Husain alayhi salatu wassalam te odgovorinel evo iskakita mesti. Ke diklilo komekdani Imam Husain alayhi salatu wassalam poçminga te andinel kojtanov. Va kerindor mesium o çavoy Muhammedeskoro, unuko Muhammedeskoro, çavoy Aliaskoro, Fatimakoro. Amenge hulilo o ayeti tathir ki suratul Ahzab 33 ayeti. Amenge hulilo ayeti sura Ali Imran şvarde şuyek. İstuçka tari mubahira. Amenge o peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem va kergini tarikum fikum sekalen kitab Allah ve tetihtul beyt. Amusin Hazreti Usram poçmingato objasnon kojtanov. Yani je manušenge te delki godi, te si kaval
Emanušen, te osvestinele Emanušen koji tano, te osvestinele Emanušen karši kaste bešeno ola, kas mangena te mudaren. Ema gardu Imam Husein alaihi salatu wasalam ke da počmingate vakerola kala lafia ki vojskata rojeziti počmingate ovol buna. Maraya men, jannali amen kasaya kas mangaya te mudara. Ema garda ke da kabao ibn Ziyad shunga vakerga ya hurmulla soa chikerea chutinker e Huseine neka chutinalo Huseine hurmulla la'natullah alayhi sine odovaku aso sine onaj šukar strelači tari strana eziteski koja su mu darga Ali Asghar. Ema yarda hurmullah la'natullah alayhi fardinga strelka ko Imam Husein. Ema yar počmengi bitka maškar Imam Husein alayhi salatu wasalam emi vojska eziteski. Imam Husein alayhi salatu wasalam ki diklo ko megdani vakerga Ibn Ziyad je kustovisim. A od ovaj neka i kljoven tire vojnikija jeka ek mansarte manem. Mate aven ko grupe jeka ek aven. Se jeka ek tavot s Imam Husein alayhi salatu wasalam. Imam Husein wallahi sar nenka mudar. Ibn Ziyad vakerga ne je problem. Ma jarut početak mu kelasne jeke po jekete maral po Imam Husein alayhi salatu. Prăslape de cu Imam Husein alayhi salatu wasalam dušel Manušen mudarge jek po jek. Kada diklakava Ibn Ziyad vakerga soaç kerena. Ya Şemr, ya Umar ibn Sa'd, ya Sanai soaç kerena. Len hencan mudarene Huseine, napadinene Huseine sallallahu alaihi wasallam. Ektaro la'netiya napadinga odnosno kopija Imam Husein alayhi salatu wasalam kopijaja kokolin. Em akatu Imam Husein alayhi salatu wasalam gubinga takati. Prisnape deka kotelu Imam Husein alayhi salatu wasalam sne šelu pinda strelke. Yarda Imam Husein alayhi salatu wasalam pelo kipu. Imam Husein alayhi salatu wasalam kada pelo kipu počminge i vojska eziteski te napadineni Imam Husein alayhi salam te kuvenle. Koji kujale ko pro, kujale ko vogi, nekoj ko šero. Nekoj čorgjale skiri angrustik, nekoj čorgjale skoro turbani, nekoj skiri sandale. Ma yarda preneslape de kapinda manusha pokushingete chineni Imam Husein skiri men. Em sarne do de kavenas ne pashe ko Imam Husein dikhenas ne iknuri em nashtisine te mudarni Imam Husein. Sajiko to shimr la'natullah alayhi. Na kerga tsidentu men sarine mesimo do vako skačina meski. Garda shimr la'natullah alayhi Bešelu pro kokolini Imam Husein alayhi salatu wasalam. Hem kuvali Imam Husein alayhi salatu wasalam dešu duj čurika činali Imam Husein alayhi salatu wasalam. النفس المطمئنة
Hüseyin vay 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 Hüseyin vay 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 И сили некој те оддази винопес манге. Акалај, Олафија, имам Хусинескере, Полескере последна дакикија. Авдие, милиоина мануша дена бејати имам Хусинеске, хем керена ле зијарети, и керена пес Полескоро друмо, хем танелескере следбеникија. Паломудариве, имам Хусинескоро, одоласо Ачиле, и Зейнепа, и Умул Кусум, и Рукаја, и имам Зейнул Абедин, имам Бакир, хемса одоласо Ачиле, о Езити, наредингјат ингаренлен лестеки палата.